Game like a Tory, you so special. I'm here to work hard, tina chipinga cha mitambo. Itiba zwenda tera chingo tera zwa mishasho. Welcome back. Still the Van Rep Radio. Was those already hana zigo ndi mafungo fedzi. Chingwe mara niko yes. Chingwe fumunani. Okay. Nango dzina lechiko vindilanga. Now nazonda ngaimba. Ndikadiwa ndiduka ndiswana ndi mwana ndo mahongoni 0826937124. The line yawo vari WhatsApp vari 1 hanepo. Ari send muzika. Songo verumira na muzika ngora zoneza wazoneza rara ngadozita. Richibva nevo rari ndi nema ndi Twitter vari Van Rep Radio _nema kana vari Van Rep Radio. Hapo ndika Instagram Nemo Mahunguni. I'm on Facebook. Yeah, man. And then was those the music wa mahara about download at www.vanrepradiostation.co.za. What daranga manda muziko wa bayani. What daranga manda kana vajena var www.renderfiles.co.za. Zino na musibe mwako buzori nema huko tanga na mini uketia mini mafunguna riparela onendi api ish aso wako buna zone paka screening bangako dibuzori apa petu huko tanga na mini ai mafungo ndi bukati aduka helino ni wale diwaswana lashu vari ndi Sabc Livhu na Murendeni yosuka vari chidaka masheleni dziyavuya ke wako vavona ndi musi suka diwazonaka ukadoma dele mapfani ndi musi vakadipenyerera ne pula vakadomufarana wodori twi ndi amba Murendeni Nedzamba na Sabc Livhu zvino zvinza kuita ndizori osika one Murendeni aya ka social media sizwakuvona zone achikungwara nepo raha imani zoto shuma usaholi azupfari zoshuma usaholi ziyababa ndiono varokomona apo ofarangirasi ndiyamba akonwa zizijanja ngora zodiferera ndi news cafe hapo news cafe ya toho yando ndimwa petwa budinga manda na ziliwa zone zidipanga manda pezi aringodange lopungo so uzoita ndizori vakomona ati todo badera neha to do badera pezi uri if I'm not coming to the meeting ukon suspend yeah ndimurendera chikombora enokorwara zvino achikorwara zvidano ribwa suspend ngori ukwambo chifhinga chote achizamwamba kubudza video suspend iwe and ene ukodiva isalera so angasikono mutanganoni na mina moni so Livhu vachimdiva Sabc vamdiva ri hey halengi ombodipindura ari ahuna zviti zvinovava ufanana ushuma usaholi mimwedzi ukosokofera avone so ukosumbedza rinotuwa notituwa pangori uri I'm so excited to start my journey with one girl child yeah ndi Murendeni akwamba ngoraro vakudimbona nepona ngirasi udorirotisa ntemani hari nomati mbero okay yeah mapungo ndi aneyo so Sabc Livhu says vachimdiva ngoviyalenga omudijena nene ngeka social media nene avakotumori Murendeni ndikodhovola nene paka Facebook nduri icheredevo atina ahunaendangani payone yanushuma kanevo vana dhovoro dokunoni badela noni take out ngori chipinga chamusori news cafe rarikorita advert ndandisakoto unichama kana unisa so pesa kochaviwa akutwa advert ndinge ndiawona buzigi na bombosa akupusha news cafe so kamuri no ndasiko nichama watu mapungori rakupusha zwezo sorry west date meeting wa staff anidi always ni rinikorwara hebana ritio farela meeting lodge na inina avetu wapungotonga riziko buya musi Murendeni chelede ireka account ya front seat ndiyo fata zi projects asiya no ndiyo fata zi project notusa siwana asiyo badera bashumi so one girl child foundation nile one chelede upa hamfuri na bamwe bako ni supporta ilani yeyo aningasengiso hebana hey ireka TWT ndiya lushaka asiyanga na ati ili 300 yen hey yenda pamumwe wa fene isakho nila dzaho ndo ibvisa kha 2000 yenda fiwa nga mugivere ende tituguma upa vatu chelede no thusa vatu upa niko volunteer upa dzi volunteer dzothe dzichiwana yo namera na ya lunch duva na duva nditoni beb ane ari wo cross up ari nditoni beba na yeah
ivanoima Murendeni ukosema nalo uri wai iwe ndikodiva ya dzikobuya vafetu hafi vasidzana nasadi thonifa ni ḓo tshimbila ni tshi ḓibhinyisa nga zwithu zwi sina mushumo Murendeni na sa shandukisa attitude yanu ai ani nga ifhethu yane ḓibhinyisa a zwithu ya vafetu dzikobuya mani wone ai fe u ḓibhinyisa zwibvinisi muthu a vhonale khwine kana bvelele zwi ita uri muthu a vhonale a cheap so iyani u shuma hanefho hune vha sa abhinya stafu hu si kha Sabc Livhu nṋe ndi murangaphanḓa athi vinyi vhathu phanḓa ya fhungo ndi ḽeḽo so yo suka nga nge Sabc Livhu vha khou tshi vhona hanefho kha screen vha khou zwi vhona zwori vha khou ḓi zwi vhona uri ya ndi musiwana Sabc Livhu vha khou ṅwala vha khou fhindulana na hoyu musidzana no i gomba ndi amba Murendeni hone na khou vhona kha screen Murendeni Nedzamba so nati ḓivhi zwo ri vhonela mafhungo vha vhona hani khoyo Sabc Livhu na Murendeni na Mbosso Beni ndi amba Mr 30 Cent malugana a ḓi zwo vha ḽi vhona hani ḽifhungo so vhone vha nga commenta vha nga share vha nga amba nṋe ha ṱoḓi u mbadela a tshi fhedza uri I'm not coming to the meeting he is suspending me vha khou zwi pfha musi so it was good, it was nice, we were having fun, but right now it seems like tama of fhela so vhone vha nga comment vha nga share vha nga ri vhudza uri vhone vha zwi vhona hani hezwo zwithu kana vha ṱuwa vha dzhena nenge kha Facebook ya Sabc Livhu vha ḓi commenta hone kana vha dzhena kha ine link re post hanefho ine ya vha uri it's from one of our website ndi amba jobs news and updates if jobs news updates.co.za it's one of our new website so vha dzhena hanefho vha comment vha ḓi amba uri vha khou zwi vhonisa hani mafhungo aya vhone vha khou a vhona nga nḓila ifhio yeah man Sabc Livhu Murendeni Nedzamba yo suka nṋe fhungo ḽo vha ḽi ḽeneḽo vhone a vha ri vhudze uri vha zwi vhona hani vha khou ḓa zwi tshi itiswa hani ḽi nga solviwa hani zwo tea uri vha ḓi public nga nḓila einaho u swika hune vha tou embarasana nga u rali zwi a takadza na vhathu vha tshi khou balelwa u dzula fhasi vha solve mafhungo kana vha ḓo ḓa vha ri ṱalutshedza futhi wono farelana rdv Sabc mushumelo wa vhathu TWT Murendeni keep up your good work Sabc Livhu keep up your good work nṋe a ri ḓivhi uri khou itea mini vhukati havho ri khou tou wana mafhungo ono tou rali so I hope uri vha ḓo resolve mafhungo avho quietly kana vha ḓi ḓa hanefho riṋe ri ḓo ḓi amba ngaho a huna na zwiṅwe war over money between Sabc Livhu na Murendeni Nedzamba ndano ya nduna amara here tiyavuya vho Paulina vho Josephine vhagai